China a Bible zathum an hala Mahse police station a Pathian o alo Chhuak. Kaming chu Jan Liwi ani kumsom nga pathum na kamang meka kadam chung hian Pathianin kaswang to aphak ngai lo konga min shwai chin. China ram chung ven himna kho ber na mun then khata missionary na ka thoka chung muna chuan Bible kol ringot pot man na chantling ani Mahse heta hian ti du da na thu chwa shil cheu katum lo hei hi mai alte na tuar na tele thil theilo hia la alan karpo a Pathian thil ti theina lo lang chuak chanchin ani jok kumnga liam ta a khan hu khopui Christian tamawanga China Jerusalem tia an ko china khan he thil hi ain chana khamini khan kutkul buna kom lain kan ko shan Bible zathum chuang kamma zona ngei an che khoma an halai chu clear ter kani al chu asang le a shemmun mei chu he thilum na hun mang turin arun kal chuak ta emuti mai turani chuta phuar be le che theilawak om lai chuan lekha kang rim nam rum kara khan ka chungri la hian thil ke som a oma chumi nuwa chuan darkar somsari pahni chungut ngai sakna rap thak ka twar zuya ni thum le zan thum chole tuitel lavin chol ha dam ya lavin ka kanak ru tliak hial khopin min vua a min pet na le min nek na tin te kha ka ko chunga tanga e swa po chwa tum ang mayan ni ti chuan re-education camp nung chang siam thanna mun mitam tak an lo nuwa lo kirle to ngai lo na huna thon turin ka chung thu chu an rela ka top na turani ta ka ngai ka thingei donin ka sheto chuti lai tak beidon na top kho ka chuan tu ma shilfia thiam lo thil alo thleng tatlat mai keima officer te science logic emo mishing thil siam system engma in a shilfia theilo chu room chunga chuan ofia tak ri Chhuak thil ti theina khathi aron in so khok ruma chu o chu speaker atang emo corridor atang emo alo Chhuak anilo Mahse mi zong in an shevek si mi pa parok Christians te soisa shep chin tu parorum tak te chu an thil ti lai cholin an ding khong tareng mai Pathian thil ti theina chuan soifia thiam rol lovin chu room chu aron lua khatta ani chan sang awangin thil thleng kim chang le mingdik takero ka soilang theilawang chuta la thok mek u naw tam tak anom wang ani Mahse chumi nuwa thil thleng chuan engkim athak danglam ta feka thupek chu su tani a chwa zalen kani khami biala kaushan tom na turnia langkha kumzabiliam ta chunga hartharna ro pui ber in channa aloni ta zo kani isha thiamim vai vutle mai va pa omna hmuna Pathianin nunna asiama natna omna hmuna be seina atuni Bible an halte kha ein channa chau alani Mahse hetiang thila thlendan she thiam tur chuan khataka om chan kha isha tanga yang kumtam takliam ta a khan Singapore missionary conference a ain chana university professor ni in nunnuam tak kaneya chung ko hlim takle mabak eng tak kanei bok Mahse khamituk chongtrai in khoma khan Pathianin ka hmu ngai lo thil min hmu tira vision in larna angmai ani biak in ti chiat te cross thia tele basement thim taka Christian te birulai ka hmu a thutak thak lelna wanga riltram melpu te ka hmu bokani ti chuan Pathian o ka sheta a Jan Liwi I thla tu terama kirla atlai luat ma in ka thu va thlen ro ti in kanupui me nena ka soi chuan achapna sa hle a engkim kalsana abikin tleirol fa pani nei laya chwa san chu thil ol ai ni lo Mahse Pathianin min kau chuan chan na om chun chu ole ti top hi ani ti kan sia Jeremiah bungsom ni pakwa asoyang khan lalpa thu chu ka ru chunga mai al ang mai ani a ubbe katuma Mahse ka theilo February kumsang ni sompanga khan Singapore chwa sanin wenzau kan panta a atira chuan engkim achavek ni hianalang chu khopui chu China rama Christian tamna berte jinga mi animiawa Mahse atak taka chuan adanglam le sa khozalen na minglem phena sarkar chuan na satakin ma alo la meka sa khwa sinicize sarkar du zonga sa kho herrem tumna be pui chu thak me kani a
chu ataka chuan sarkar du zong anga isa khwa ikalpui lo chuan ti du da ini ang ti na ni hetiang boruak kara hian thil makte pian thar na te ti dam na te le lung in tan na te ti du da na te le shiom tuar na te kan hmu a kan ke pen tina Pathian oma besina bovek nia alan lai po in min kalsan ngai lo khamiram leilung kara tir khan boruak ka thil dik lawo om ti ka she thei ngala sa khorin na lo om anga ngai tu sarkar hnuai in opna chu thil satlia ani lo athuk zoka atakhle a takse in do na nilavin tharau lam in do na mun war zone lut ang mai kani mel marama pen tin kha ari chok chok ni berin ka sia ka thlen limin pastor chang pa upatak mai ka tonga a mel chu hun le ni in ashwa shepa abi ka ti du da na le twar chel na in a cher riamani cafe beng cheng tak pakhata kanin mu a chutiang chu a him jok wangani no ri te ti ri te le pon lam motor tlan ri te chuan thu hlo om kan soi te ahlia khu theya jan ti in zoi te in phun ser ser ang hian a soya heta hian mitam tak thutiam ro pui tak tak nen an lo kala chen khat chu ka rei lo te nuwa no chwa an ni chen khat tan ina an oma chen khat chu an bo pil mak nang hi enge idang lamna ti in min zota ti lom ka tum lova ka thin lung chung ril taka changin dik takin ka changa pastor chang thil pahni chau karon keng nangma ni ne na twar tlan du na le ka sia cheng na hi bible bunga pumpui ka bai harta achan chu nakina bible hi ka mu thei to lo mai thei ti ka sia ni tin ka changa re tak min en wangwanga khatia min en na khat chu I swa wanga shim hun ma chon to tu te chawin an nei thei mit mengani atopa abutang ngata ole una pajan Mahse thil pakhat ka shilang che heram hi hual pe ani a heta ti du da na hi amu hil ngai lo Pathianin aron shwai tak tak che ni chuan a ven him na zong zong imamo ang ati a khami chum khan khatyang khop khan athu soi kha lo dik ton ti ka she phalo tharuk chung chu thom dim takin kan nunga private school pakhata English teacher na ka thoka he hi chuan lam thatakani mei pu in clinic pakhata nurse na amu a kan fa te nei than le sera te chu twal chung skula an kala midang tan chuan Chinese chung ko pa ngai an namzia zoma lokir le ang chau kan ni Mahse zana o zana chuan thila danglam thin kan sitting room chu training center te nawa achanga tukver kharin zoite achongin underground ko shan shwai tu te kan zom chana kumtam tak chunga kalo man chin memorization methods thil vondan mangin Pathian thu an thin lunga vondan ka zertira achan chu khamirama khan bible chu halral thei ani a Mahse kan chung rila thunungero tuma in an put chuak theilo mitam takin zalen taka anin khom theite ring taka bible an chiar theite laulova thushil thei lutzia te an she thiam lawani thil hote alang hian thinlung akai tho thei atira chuan shwai tu pathume mo pali mo chau an lo kala Mahse zoi zo in tharau thiang lim achechana pakhate te in an lo pun belani by har dan technique shethiam pasaber tu chu kala shechiang hle ani chu yang jun kumsom ni pani mi college zirlai ani a arin na phatsan adu lawa wanga university changa no chwa ani chum khat zan wat tak nuaya amit meng de sar sarin min pana thinrim na wang nilavin chanchin tha amangai na wang zo kinani professor wi ati a kale khabu te anla a ka diploma min lak sak boka Mahse ka thua ke ro hi chu an la theilo library kan nei theilo chuan ke ma hi library chu kanim mayang ati a chu tong kam chuan min ne hle a khamizan khan kan tong trai du na chanchin tha johanabu pum pui bai har turin ain peta a kar thum nuwa bungsom ni pakhat zong zong koma pakhat ma mai lavin aron soi chuak ta vek mai khami chum khan Pathian hian enge ati don kan la shelo Mahse ngoi rengin sipai te naw alodin me kani tharuk chungin lekhabu nung sompanga kan nei mana kumni chungin somsari chuang kan nei tling kan zinga mi tin te chuan bible bung sang sang kan vonga kanin mu khom chang chuan arukin in huma ila
Bible pupum pui hi kan zinga nungin om chin lekha phe kan nei lo thom kan nei lo Mahse Bible thu chu kan nei ani tin khoi hmuna po Pathian thu om na chuan zalen na om chin hunakal zela kan network din chu achan zela wangin leitnuai thingzung inzam angmain adar zawa pon lama chuan engma langlo Mahse chungrila Pathian na tho chu achakhle a share system group malte te kan dina group pakhatin group dang pani emo pathum emo bak anshelo hetiang ani wangin mantok po omse network pumpui an puang theilawang kot mangin kanin bia a Bible chang te chu supemo thingpui siam dan angin kan thupa kek chong sari ti chu sam za som pakwana soina ani theya bek pol khai tu chu mirin tla kan ni ti chinchia na ni a simple viau na in Mahse athok chalhle iswa takcha chu thima acheme kani he system fian ma saber chu kumsang ni som pasari khan alo thlenga sarkar chuan bia chunga biak in cross te chia turin bei pui thlaka thatlem te chungin cross sang khaza sari chuang chia ani hei hirin na ti botum na ani wangin a chin chia na annuai bawani sarkar riat puya inziak lut kaushan te chu camera microphone le melshat theina system wa turati anni a pastor te po in party in a pompui sa thu chau an soi theani Mahse heta takhian thinlunga thuin thup chuan a hlutna aron lan chhuah tirta ani man chhuah tur Bible om miau lawa wangin kanin khomna chu akal zela group te in ina te parka te bakery le cafe te anin mu a Bible bung le chang hriat ringna tangin thu anin shil chin laksak tur om lawa chui zui tur om lo Pathian om puina khat thinlung chau lo chu har tharna chu bei seilo takin alo in chana lingi kumsom limi borvel cancel group pakhata local chuan aron thlena apasal chu communist party official kaushan bei na a malatu berte zingami ani Mahse anupui lingi danglamna amu khan achungrila che om ve chana zan khat chu an chung ko thing pui dor hnunglama kanin mu a mituitling pamin kapasal amu hil thei to lo ke anga thlamuan na nei hi ala mungai lawani nizana ke nei lo enge inei ti in min zo ta ati a chena apasal nen chuan mun wal aw le beng cheng tak taka kanin mu china Bible ka ke ngai lo ka thuak le thinlunga thuom chau ka soi china thathum chung kanin mu a zo na le chung ril in dauna nen hun kan manga atopa okhurdar dar chungin party hi kala chwa san theilo Mahse iswa nena kanun ka peto nikodema angkhan aru ka ring tu ni kadu aditani chena chu Pathian kuta manro tangkai taka achanga indapna annei tur thu te chuina le aru ka malakna tur te minshil lok chin athumin shilte wangin inkhom hun son te mun thiang lim son te le mi te ven him na kan thok theya Pathian in system chunga ngei chuan veng tu ada ta ani kumni chung chu he network hian arukin min kalpuya kaushan chu athang chho ve zel bok mitlem te changin member zanga chuang kan tlinga zel system manga inzom vek kan ni tuman engkim an shelo Mahse kan ni na kanin sheton vek kumsang ni som pakwa khan safe house biruk na mun som pani kan din thaya chung mun dina chuan Bible le zerlai bu te emergency a tur cho te kan da a printer te naw manga Bible print chwa dan kan siama Christian tin te khan bung sang sangan donga chu wangin man po ni se kan thil chan tur atlem hle ani juna Johanna chanchin tha bai har tu khan app pakhat asiam chhuaka chu Chinese English dictionary satlia angalang ani a Mahse ko thuruk mangin Bible library pumpuya achantir thayani Christian zate len chu app chu film khur takin an mangchin December kumsang ni som pakwa thleng khan engkim akal tluang viawa chuta inziak lut lo sa khubiak na reng laka zero tolerance policy aron chhuak ta a sarkar khir zwala mi te en thlaturin technology tharman ani a digital inbiak na chuina te in chunga thil soingai thlak ruk na tele real time phone monitoring te atel sa angmaya ve kanita ani
December kumsang ni som pakwa tang khan ti du da na chu anasa zwal sawa mitam tak man anni engtin tinemo kan na chu an she chhuaka sarkar target lisa kaming achuang veta pastor shangan minron shil masabera jinglamdar thuma kan ina aron kala khamisana thlipui tle khan boina lo thleng tur ashil lok ni ma inalang ro in amel wai to tak chu anan hu veka amang anna athup theilo aron lu rualin okhur deuh hlaklakin jan zan ina pastor soman manani li san nei imminga chuang venia ikalbo nga langai ati a kalung phu arang dot dota Mahse chuti rualin khovel thil nilo thamwana maktakin min tuam tlat beka pastor shang ti inamita takke na tuna ka tlan bo chuan tunge le khabunung te hi en kolang tunge group te hi hui khomang ka kal san theilo kati a secondary lo te chung angoya amit menga chuan natna le minza na ain pola kha thu kha isoi ka ring reng ani ati sapa chu wangalom keima mai karon kal Mahse khongein inupui le fate tal hit chu roi chhuak ro tlan chhuak ro se ti in min nge na khamizing khan kan dam chunga thutluk na har saber kan siama mitui le tongtrai na kara mei le kan fate chu khamizing lala achhuak turin kan rela Hong Kong atanga kan chian te puina in Singapore him taka thleng turin kan ro mana in thana chu arilo Mahse ana vong ani Rasur buan kara taxi nan liama motora alu dona mei thu choi nung ber chu karil role tharawa ala cham reng hero pasal thani tumna a thlak om turanilo ko shan hian damin anmamo chenia ti in min cha a ni thum nuwa bible le azertir na man ruwa thukru thatura ka boy puilain chena sarkar chunga kanmi hne na changin message kadonga khuchak distrika in thuruk na an mu chhuak ngal ro ti hi Mahse atlai manto apartment kan sem chhuan mun pui ber ka thlen chuan chu mun chu an lo hual vek to a ladeup taka changin bom an la chhuak lai ka thlera man tok te jinga khan liawa unaurin om tak thinlunga pathian thu sem chhuak thin tu chu ka hmu a karne chungin wenzau underground ko shan chu na takin beani unaw somnga chuang man anni ba ka library ti chia tani a in khom na mun da pani bok ni tinin min hwal chep tial ti ka sia juna siam tu po kha bible study ane puilain man ani a apoile zwal chu a cell phone an lak sak kha ani kan digital network chu din mun hlo oma ading ta a Mahse pathian in min lo puat sai loka juna nen khan self destruct system ama in delete thei kan da a tu po in dan lawa honan tum chuan data zong abo ve kang chu tak chu athleng ta ani khaminua khan kanun chu tlan chereng rengin ka manga zantin mun shanga kabiru a basement da te bungra da na te in chung sanga tele achang chuan thingtlang biak in hlui to taka te ka riak thin hotel mantlom chi khe shapek theina te ka thleng boka atuk zinga ka zalen don nge tan ina kom don ti ka shangai lo ril ruhana chu anasa hle a mishing tak phei chuan ka tlu chop to turani Mahse min tung ding tu chu ka bible chang by heart te khani sambu te chu ka in hum himna ni a abiakin sam number somkwa pakhat na chu zantin ka cham non chin chungnung berabi rok na muna chu engkim ti thei hlima chuan a om rengang kha thim zinga khan eng ka charani January ni sompanga kumsang he somni khan stationary dor nunga cell leader pathum tinen kanin mu a ti chuan thu thang kan lo ber chu kan dong ta pastor shanga manani pastor tar chaklo tak kumtam tak ti du da na karangoi ringa lo tuar to tu chuman anita a pastor shangan sel vot tak tu ma omlo na hun amang tur ka ngai to chuan kana vong ani Kamizan khan thutluk na har satak kasiama ama an chwa the nan ti in peturin karil ru kasiama ni chena ka phona line chiang lo hle na in a o ero ka chiang hle jan tisu thangkamani kha shwai tu zong da chatan tumani in pek po in shanga hi an chwa chuang lawang
pakhat aya pahnih an man tih na ni mai ati a Mahse ka thla amuang theilo kha chia hlo rin takin atwar laya ke ka zalen bik tur chu ka in ngai dam theilo ani zan khwa in ka chong traya Jacopan vantir kau abuan ang mai khan mutmu to lavin fin na te shwai na tele huai sen na dilin Pathian ka awa chana chu Pathian chawin asya dan ang takalo thlengin be seilo thom neilo Mahse fu taksi inani atuk zinga restaurant te takte a coffee inin ka thu a ka thingpui ala sa hle a chuti lai chuan nula pakhatin ka do kana ron kilve a ani chu lu I ani a ring thar police officer lian tak fanu ani a khur dar dara zoite si man mo takin professor wei ni zana kapa phone belai ka shia a naktu ka operation lian tham tak nen tumani Bible thurok na mun zong zong an shevek to aminga operation purifying fire an vo ani ati a kamul thi ading sung sung mai thil dang shati neem lu tin ka zota mitwitling pamin abung ngata entirna ta na man an tumani Central Square a wantlang muwa engkim haral turin ro man an siam ati a chuta tak chuan ka she thiam ta Pathian in peturin min kaulawa ko shante chu in buat sai turin min ko zo kaloni darkar somni pali ai tlem hun kan nei contact ne zong zong sel zong zong u naw man the zong zong ka be popa Bible bu hom tum su an mu vek to ti in ka shila tuna chuan khui chiat theilo na mun thinlunga Pathian thu chu hum him kan tum zok turani bung poi mo te thamwan na thu te hwai sen na le be se na thu tan in chung po nun chom thei tur chang thlan chwa sa les kan sem dara khowar ma a atam theng ber vong turin mitin te na kan pe ani khamizan khan Christian zatel te chu room thima te bathroom a te basement da te mulavin zoite te in Bible chang an chama lung pakhat te in tu ma chha thelo biak in kan sa ani ber Pathian thu chu ti re thei ani lo mein atiral theilawa lo na in atiral thei heklo January ni som pasari kumsang ni som ni jing khowar chuan thliwot takle wandul rui aron her chwa puya khochetur in chan ang mai ani jingda rukle chan ve chi a mun som nia rual khain beina a in chana khoi mun nge lu chil tur an she chiang hle Bible sang ni chuang manani Lettu devotional le iswa ming chuan engkim an man vekani coffee shop pia changin kan thurok na mun pakhat an daplai chu ka thlira tlan chia ta in hum him ka du'a Mahse ka chungrila onem le fia takin omro enro hei po hi ka ruwa mana peng pakhatani ati a jingdar kwa khopui chunga thupuan a lo ri a chunupel dar khatle minute soma Central Square wantlang in khoma omdona chu biala chengte chu kalvek turati anni Christian le khabu zong zong hal ani don ti thuthang adar ngala mi puipung khom kara chuan ka inrol ve a mil shiat ka zong ru a ka munwal mai u naute then khatan chapa then khatin lu an kuna Mahse tu ma an che son lo hlona omani Mahse a ai chak zo ka tumru na tu man chong ka soikher ngai lovin kanin mit meidana kan in she thiam ton veka lekha chu an hal thei Mahse Pathian thu ero an hal theilo ti tur kan che chiang hle square lai taka chuan thinga siam do san sang takhi an chopa avela chuan Bible le khabu man khom te chu abialin an rem kwala thil hlui hun thim lai sa khole khabu an hal thin ang mai kha ani Mahse tun chuma ero thu tak ngei chu nuai bo an tumani dar som pakhat chia motor dum in tlaratlan an lo thlenga sarkar mi poimo te an lo chhuak ani chuta ama chu alo thleng ve ta sipai pahni in an venga pastor shangange chu aron langa ka mo rualin ka thin lung anavong vong mai muang changin akala lia matwar ti ashiat Mahse amit meng ngei mai kha mailing vam ham ang mai ani annunga vana tanga local thamwan in akhatani commander chu do san chunga adinga uniform nal taka in thuamin mipui chandam tu ni om taka in ngai na nen microphone ala a wu khwa chengte u ti
ti in asoichana nangma ni veng him turin kan omani heta bungrua in mu te hi rampum tan a hlo omani heng te hi ram dang ngei tan kan nun phung le namsia ti chethei anni ati a soilai chuan mi puikara chizeu zeu an oma Mahse sa lo ta ni ro alang sar lem lo u naw te chuan ni zan lama kan rel lok ang khan hunan khwar tana rin na zungzam mu theilo chu mi puikara chuan a in zam tan ta a commander chuan heng le khabu te hi boina siam tum tu te ron lak lu ni a voina hian kan ti re mang ti ina kutawaya police officer pani me cher al khulwa nen an ron pen chuaka kan hlo ber hun chu athleng ta Mahse chumi taka chuan vanin a o aron chwa ta zo kani mi puikar tang chuan ofia le khur hau lo hi aron chuaka atirin thu a om thu chu Pathian hne na a om thu chu Pathian ani ti in aron au chuaka mi zong zong an top chap mai boruak po adingi mo ti turani kha ni kha college zirlai kar ingi mozat ma bauta tan ina om tura kan ngai kha ani me cher nung ang main aron ding chuaka police ten khoe tanga lo chuak nge ti an zon lain ale lama tangin odang aron chuak le a thu chu atirin Pathian hne na a om engkim ama siamani a thil siam zong zong zinga ama lawa siam engma a om lo ti in hei hilu police officer fanu operation min shil tu kha ani zanlai room kal khuma johana bung thum lo chia routine nge kha chuta thimkara eng lo chuak ang main osom tel zatelin anron zom ta a ama chuan nun na a om chu nun na chu mishing te eng ani eng chu thima a enga thimin chu a hne lo ti in sipai te chu mak ti in anin en he ho a commander chuan top turin a awa Mahse omzia om lo tu man bible an keng lawa man tur thil engma om hek lo o chawani thinlunga thu in ziak halral theilo chu pastor shanga ke ena kutkol bun chungin anuya a moi a phun deuh bok kan mita in tonga kha mi puijinga khan rin na mei chu a ala har thar na thom nei lo do san le instrument le building mamo lo chu alo thlengani commander chuan ngoi ro u hei hidan kalani top ngal ro u ti in a autuar tuara Mahse ori chu apung zel zok johana pung khatna pum pui chu aron ri chuak ta a police te chuan abul tum tu chu zun chwa tumin mi pui annek rok roka Mahse engtin nge mi zatel thil soi tu te chu an man thayang le kha phe ka om lawa evidence om lawani Pathian ram eng khatiang taka mun thima a en kha kalamungai lawa rin na ti mual phon tum na mun nge ya chuan chanchin tha chu pulpit atanga soi ai po in aro puidan ane bik lo tin bible hal na tura mai an siam kha al thailo a chan chu mai cherin bible ade ma in thupek adang lama commander chuan boina lian sok a chwal hawa wangin mi pui chin dar turin thu a pe a antol kira mai cher an lakianga wantlang in khom chu chul anita ni khami chnu khan wen zau chunga wana thiang ka khopui ri aom lawa thinlunga phunri chau lo chu lalpa thu chu kumkhwa in ading rengani officer te chuan mi pui an pan nei piangin mi pui chu an ngoya mundanga changin odang aron chuak le thin officer te chuan ti ngai na an shelo atopa thinrim takin thupe kan siama mei cher chu le khabu chewu ma chuan an vom lut ta a meya ala le khakang rim le ing rim anam rum mai ka thinlung ake soma aw chua watlan phei mai ka chak Mahse chuti lai tak chuan thilmak alo thlenga mi pui ori te chuan shwai tu mu thelavin a shwai ang main rual takin an soya olalpa ithu chuwana khian kumkhwa in angeta irin omzia chu chuan zong zonga a omzel thin hei hi sam number za som pakwana ani chuta Pathianin achangi moti turin vanaron in honga ruwa tam tak aron sur ta buan maya sarkar mei chu van ruwa tuin alei hlumta ani bera bible kang lai chu amit chana tharau thiang limin amit tuin ko thler aron tleng fai ang mayani
mi pui an dara ruwa sur nuaya an tlana chuti lai chuan kadara ron wan tuan oma khoile ta police officer ka mu ngai lawani jan liwi ti innel omlo takin asoya sa khuthil dan lawa ikal puya wangin manini ati a ka changlo kutkul min bun tir lai le motor duma min shwai lai chuan ka bu ngata ka hoilet le sham ruwa sur kara unaw chen khat chuan ching thi in le kha phe kang bang te chu an lo chara an taksa le an kormang te in an lo shu hulani kalunga chelhle a Mahse bese na thar kanei hetiang mi te hi khovela tan in engma in adang theilawang detention center a min shwaya ni thum chung min to pa chole tuile mutbu min pek lo ba ka min vona sa hle a ming le address foreigners te pastor te tholom pe tu te ming an do a Mahse ka ngoi tlat min ti lui wang ne lavin ka chaw viau to na ka shia ta piangin ka bible chang te ka ngai to Chhuak chin sam som ni pasari na lalpa chu ka eng le mi chandam tu ani tu nge ka hlawang ani thumna ni chuan chaw takle taksarol takin office pakhata min shwai lu ta ko thlera bible halna muna officer bok kha alo thu a ama a le kha a oma kaming a chuang kal mai puwi ti in onel omlo zetin min kawa shinyanga re-education center a son turini kumsom chung i omang heta hian sign ro ati a shinyang chu ming ringot po chu base na ti bovek thamani chu kem chu mishing ti chevek thei rin na ti che thei khopa ming thangani lut to an Chhuak ngai lo lekha chu ka ena ti chuan ka zo ta ka sign ma in zo na pakhat ka zo thei chengem aron hoi Chhuaka abu ngat lekha bu pakhat hi angwangin nge in hlo em thu mai ani si a ti chiatin vatum na save ka ti a mela rum so tle engma kan hlau social stability khotlang muanna kan hum him mai ani tin min chang thok kala a muan namo mel ma te mangai turle min ti thu da tu te ta na tong trai turle ri thei te chan pui tura zir tir tu le khabu hian muan na ati che theiamo hele khabu in dot soi a phalwa wang hian muan na ati che theiamo ti in ka zot le a do ka na chuma sign ro ati tuara pen kala a ka kuta khura sign ka tum lai takin kong khar aron in honga mi pahni an lo lut pakhat chu chena kan mi kha ani a pakhat chu officer sang takani officer chuan ti top ro u he prisoner chungchanga hian thu pek tharo omani aron ti a room chu are thapa chuta tu ma be selo thil a thlengta chena emo officer dang emo ke ma tang po in ani lo onem nget fia tak khoi tang lo Chhuak nge ti shiat lo room pum puya ron ri Chhuak hi aumta ka chia hlo hi chhuaro ti in dokana officer chu adang lopa chena po ading khong reng hallucination shiat swal ani lo otak tak Mahse khovel pi alam o ani paper uniform le pu na thu te kara chuan Pathian nge aron tong ani officer te chu makti in anin ena pakhat phei chu speaker thu ruk om lo zongin dokan hnuai abi hiala commander meldang vek to chuan tunge tong kha ati khur dara tuma in kan chang lo room chu are tloka chuta chu obok chu alo Chhuak le a mei manga ti chiat in tum kha in thin lunga mei angin kawong nung zelang ti in thutin te chuan room chung mai ni lo kan thin lung afan Chhuaka mi paro rum tak te mit menga khan hlona ka mu a mel ma mu theilo hlona ni lovin thil mak an shat fia phak lo hlona ani bible hal tura thu pe tu officer chu a khur tana a pen ken lai thlawa engma soi lovin adinga room atang chuan atlan Chhuak ta deya chena chuan kan re thup boruak chu thlakin heta hi administrative error ti swalpal awmani hi procedure endik non ani ma chu hepa hi chwari ni se ati a officer sangzo po chuan apom ngala darkar ni nuwa maktak main detention center atang chuan ka Chhuak ta a zalen na pum puiro anilo khopui chwa san min phal saklawa kartin in report angai Mahse thil makani
Khamizan khan u ko thlera ka kala arsi lang tuar mai ka thil ton khan min hne hle a lo chok tho tu te puin Pathian o meu an hriat chuan an khura ni ti ka hria pastor shanga te chanchin hriat ka cha ka Mahse min en thareng ti ka hriat awangin ka fim khura hotel tlom te a ka thlenga ka mu ngala zingkara number hriat lo hne na tangin message ka donga mi pa som sari chanchin park dilma chutna vate cho tur lo keng ro ti in ahun taka ka thlenga minute tray lo te nuwa pitar pakhat ka bula ron thu in min en mia lavin vate cho ape a pastor shanga ahime ati zoi sapa nizana chho ani midang som pani po juna lu I anwain anzalen ati a engwangin nge an chwa ti in ka zota pitar chuan nui deuh chungin police singa thuthang mak tak alenga detention center khan order a chwa kan ti assistant chief of police kha aru ka ring tu alo ni reng mai tuna chanchin a thedar me kani tin min changa bible te kha tin ka zota pitar chuan meiwa pa achang Mahse poye ti to lo nizana thil thleng khan eng ki ma thlak to mipuin sam za som pakwana an soirwala ro asur khan an Pathian in ro tui mangin sarkar mai atimit ti thu athang na sahle ani ati a pitar chuan alabang ti chau soin min kal santa ani khamizana khan shoe factory phekhok siam na hlui pakhata kakala chuta chuan unaw zahni chuangan lo oma alaya pastor shanga adinga hliam la nei Mahse a mele enga lobet chu avuaya apar chu awai chin nima sela kan Pathian thu ero chu kumkhwa in ading rengang ti in isaya bung somli thu alo choya mi zong zongin Pathian thu chu ading changani ti in amen an pe ni pastor shanga chuan minlo mu a una pajan voina Pathian in nangma mangin thu asoyani bible haltum tu te khan Pathian o nge yan sha a min hlawani lo arong kan bol sakchin kan Pathian nung hi an hlawani ati a Mahse tuna chuan kan hria bible thu bangtur hian lekha kan mo lawa in thinlung hi phek nung Pathian in azia na tur chu ani chumizan khovel ka in thup si chung rila chuan movement thar apiang ta a mitinin bible bung sang vong turin anin tiamani mitin mai chu veng tu bible nung an ni a kan vaya kanin lungrual chuan kan thinlunga thu chu akim vekanga man theile ti chiat thei anilo karthum nuwa ro sur bur zana ka kongkhar anron kika police officer bible hal tur thu petu kha ani a ka bedu cheni ti pain in chunga alo luta aming chu captain saw ani o kha nangpo inisha em tu o nge ni ngai ati a ka changa captain saw ishe chani voice record play chopanilo I bible hal tum siam tu Pathian ngei kha ni tin ka changa angoi wanga khamini tang khan kamu hil theilo o kha ka benga arinon renga me manga ti chiatin tum kha in thinlunga ka vong nung zelang hei hi nge omzia ti in min zota bible chu in hal thei Mahse kan hriat reng na le thinlung in ziak hi in no tre theilawang ti in ka shila atopa bible neem atia ka phor saka maktak main za takinala a kalokir le ang zona tam tak kane ati a voiru kalokala atopa dam chung in system rong ka bola Mahse thu tak ka zong thin ka hriat fialo Pathian awanga mi ka ti du da hi ka in chhir lutuk ati a chumi zan chuan captain saw bible hal tura thu petu chuan I swan ne na anun apeta a apian tharne ero chu thuru kani pon lama chuan officer rin om tak angin alanga chungri la ero tharau lam fin na anei thung kan veng turin om bera atang zuita ani march kumsang ni somnia chang phei chuan ring thar zanga chuang kan neya police le sarkar mi then khat po antel har tharna revival athleng hialani hengte chang hian kan thil zir chhuat chu bible hi lekhabu mai anilawa mana chuan lekhabu thiang lim anga kan ngaya Mahse lak sak kan ni khan Pathian thu tak tak chu kan chungrila anung ti kan hre chhuwa kani samziak tu in ichunga thil ka ti swal lo nan I thu ka thinlunga ka vong tha ang ati ang khan tuna hian I bible lak sak ni tala
engzat nge inun shrai turin ishiat chuang har satna in min ti chaka Bible an hal khan min ti chedo ni mo an ti a Mahse chumi wang chuan kanin lungrual zwala kan chak zwal so zok tuna hian engmai alnge i machon na chan natna chung ko boy na le thil dang wang melma in ti chiat nan che man kha Pathian in ti chak nan che mang thei Pathian re vong vong lai hian a nai bera Bible main akan lai de khan Pathian khonge kan ti a Mahse alo in buat sai reng zo kani achang chuan tlom na le beidon na nia kan shiat hi testimony ro pui ber in channa alo ni zok fo ti do da na in kaushan adi thiang lima a mingma ya Christian ti an bang dar thung atak tak de chau an ding chang thin ama a sa khongai sakmia lote po in hetiang khopa nun tha pa sa kho wan thlat te hian ngai sanga an ron pan pha ani man lai ang bokin voina po Pathian ala tong renga Bible atang te midang atang te le achul chuan otak tak mangin ala tong thei rengani captain sawa meu po in a phathei lo itun lai hun buai taka hian Pathian o ishe theyem Pathian thunai na pia lama tu ma anom lo sarkar chak tak po Pathian ma chuan engma anilo u khopui kha chena Jerusalem anti a sarkar chakna zong zong po Pathian ma chuan ading zo lawani chiat na nasaber hi testimony ro pui ber ani theya kan Bible halral kha har tharna ro pui ber in channa alo ni jok inuna mai al ito kani po in Pathian in chu chu testimony ro pui beratan amang theni he huna hian thutluk na siamla tong trayang che lelpa Pathian engkim ti thei mai al kara kading meka Mahse voina hian ifa te chan china wangin ka chak thare engkim ti chiatani po in I thu ka vong tlatang ka beidon na ti hi iro puina tan mangla I o min sha tirang che I swam mingin amen itong trai ni chuan kalom puya che kan shing nuna hian Pathian in na athok don ani ithil ton te kha comment lama te lo soi Chhuak la midang te tan mal somna alo ni reng thei voina hian kumnga aliam nuwa kan network ka mi sanga chuang kanom to living libraries le khabunung kan ni captain saw chuan police le official som panga aru kina shwaya juna chuan Bible tel lawa zertir na method siamin lui chuan digital network ain kola pastor shanga chu kumsom sari mi ni in kan pa chan achang zui rengani ataksa hliam nu ma a oma Mahse athara wero achak hle ani kele ka chung kwa po kanin mukhom le to a ka fapa nei thanan chalai shwaya chira in no panga en kolbok mei po in kamit tui tlak na zong zong kha thlon lo hetiang ra tu om chwa tura min shwai thleng tu hi alo ni ati unaw du tak nang le kay shing nuna mei al itok me kani thei na cha na te nat na te chung ko ke chiat na le thil dang dang po ni thei Mahse sia ang che mei chuan le kha le thil akang ral theya Mahse thin lunga thu in sia ke ro akang ral theilo Pathian thu chu kumkhwa in anung rengani kan thu chiar tak te kha kan zawai tan Pathian in malmin som sakro che amen